Mawphor Arm Wrestling Association Southwest Khasi Hills District ringkat kajinya trelang bat ka office chung District Sports Officer Southwest Khasi Hills District mentak sngi ka at phokhandai tarik uno pra araja ar phaulai kala penong kajinya Iakob Khun Kti kabalatip kum ka first Mawphor Arm Wrestling Championship araja ar phaulai amateur pro category hapo ka community hall Mawphor ha ka bagi nong yashimenta kidon baro hanyo phonyo ngut kentup yakishan rang bat ki kenthei ya kani kalampung la penlong ru da kajinya snok tilang ka Meghalaya Arm Wrestling Association but balabeting ka da ka Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya Shillong u kongsan ha kani sngi ulalong uba June Star Kharbani President jung ka Meghalaya Arm Wrestling Association ringkat kajinya don lang kinong shakhot sngobha kata uba Robert June Kharjarin we na ki rurang ba ka dong kathan kinong kit kam ka seng samla shnong Mawphor ringkat baro kinong wan yashim benta hakani ka sngi kala don ru kajing ai sngobha sha usamla ai bok lang piwan yang ubalami khmat yakari India haka 44th World Arm Wrestling Championship 2023 bat ubalapoi haka kerdan ka bakhat we na pedeng ki ba 100 kg kategori nangta buat sa kajing sam yaki kusnam shabaro kinong job